Waki wa kiharo giki noria urahuthira milioni 227 utanyitwo gukinyaniria ikiro cia FIFA na gukua mashabiki 5,000 ari hamwe na kiharo kinini ya gukinyaniria mbitika ingi ta volleyball na basketball. Mujumbe wa Kangemi Hamisi Malea anoria ni muthaki wa tene wa timu ya mubira wa maguru ya Ulinzi Stars na murugamĩrĩri wa tene wa gabira Kamatũra-inĩ kaunti-inĩ ya Nairobi rungu rwa kiama kia mubira bũrũri-inĩ FKF augite kiharo kiu gigukorwo kiri gia bata hari gukuria taranda matũra-inĩ ma Kangemi kama Gware na matura maria marigicĩirie na wona kiarika kirikoragwo mutaratara-inĩ wa kunyita ũgeni mbitika cia ligi nene KPL, NSL na mashindano ma FIFA guku Nairobi. In fact, hii ndio njia kamili ya kusaidia vipaji, manake kuko na vijana wengi ambao wako hapa, kama wale ambao walikuwa kitrainia hapa ni zaidi ya 3,000 na tunatarajia wakati kiwanja itakapoisha itaongezeka. Kulingana na makocha timu cia Kangemi Ladies na Kangemi All Stars igukorwo ikinyita itemi nene kuona Kangemi Ladies ni merega guikurukio ngathi ni wagi wa kiharo gia gwikira mehariria. Turathaka Division 1 nyondo wa kwaga kiharo gia gutrainira turagwire turarekirie turi andu a mwiso na turacokio ligi ya thĩ niyo ya regional. Ofani almost 25 teams kwa hii kiwanja peke yake. Sasa unaona 25 teams inakuwa pia ni tricky. Si zote zita manage kutumia. So the only way ni bado tuta insist tu hata hii kiwanja ikimaliziwa at least tutafute zingine around. Kiroto ya kururumura mubira wa maguru gicigo-ini bunge kia Westlands gikwajiriria na kurekererio gwa kiharo giki gia Kihumbu-ini na kiria gukinyagia riu giakitwo nginya gia gicunji kia 70 hari 100 riu timu itiganite thiini wa ligi itiganite kaunti-ini ya Nairobi ikihoko gukorwo igithakira thiini wa kiharo giki wona kiarika gwakwo mwaka tukite. Handu-ini ha Inooro TV kuma kiharo-ini gia Kihumbu-ini Kangemi gicigo-ini bunge kia Westlands nie njitagwo Wainaina wa Kamukwa.